Mba'éichapa ko árape amoñe'ẽsépe Efesios guakuérape capítulo 1 versículo 3, 7 peve. Péicha he'i ñanderuete ñe'ẽ. Toñemomba'e guasu ñanderuete ha ñandejára Jesucristo rúpe. Ha'e ome'ẽhaguére ñandéve opáichagua yvágape guajopói Jesucristo rupi. Ñanderuete ñandeporavóvako Jesucristo rupi ko yvy ha yvagakuéra oiko mboyve. Ha'e ñanemboyke jaiko hag̃ua hekopotĩvaramo henondépe mborayhu añeteguapýpe. Ymaite guive ñanderuete ñandeporavo jaiko hag̃ua ita'ýra ha itajýraramo Jesucristo rupi imba'ete'ẽramo hembipota rupi. Ñande ñamomba'e guasu hag̃ua ichupe tapiãguarã ha'e ipy'aporãhaguére ha ha'e ohechaukahaguére ñandéve iporiahuvéreko ita'ýra Jesucristo rupi. Jesucristo ruvy ñande salva ha ha'e operdonavei ñande rembiapo vai ipy'aporã ituichaitégui. Ñamoñe'ẽta ko árape Jesucristo rupi. San Pablo ñandemokyrẽ'ỹ ñamomba'e guasu hag̃ua ñanderuete Jesucristo rúpe. Ha ko ñamoñe'ẽhaguépe he'i ñandéve mba'érepa jaalavávara ñanderuetépe. Jesucristo rupi he'i. Ha oñepyrũmbo he'i Jesucristo rupi ha'e ome'ẽhaguére ñandéve opáichagua yvagapegua jopói. Toda bendición espiritual he'i castellanope ha upépe tenondete oĩpe salvación jaguerekóva. Jesucristo rupi he'i. Ha mokõiha he'i Jesucristo rupi ñandeporavóva'ekue. Che nda'ekuaái mba'érepa ha'e cheporavóva'ekue. Uperiremante ág̃a aikuaáne. Ha mbohapyhavei he'i Jesucristo rupi jaiko hag̃ua ita'ýra ha itajýraramo imba'ete'ẽvaramo. Ha pe irundyha he'i Jesucristo rupi ohechaukahaguére ñandéve iporiahuvéreko. Ha upévape he'ívape ipahávo ipy'aporã ituichaitéva Jesucristo rupi. Ha ko'ãva mba'eita ja'évakue jaguerekóma ñande Jesucristo rupi. Upévare he'iháicha San Pablo ñamomba'e guasúvara ñanderuetépe ñandejára Jesucristo rúpe. Ta upéicha.